Kinamba bale vita na malani vosa ko ento wanta ki tuile ver na balen kai tuna tu bekne ngora. Ngono go san ton me viso wale le nanonda rei inonda rei vira. Ni sambula bina kana turanga na marama wiki mlina sarapa chukumana no program ngoni pagarim pamalamala and veto koni ni Pacific Island Association of Non-Governmental Organizations endo the Wutitu na Piango. Bobo bina kana ngono ko no ndo pulangi tiko ni kuwa and veto no ni pagarim pamalamala Mr. Lysia sa Dorerenga, Technical Advisor Fiji Disabled People Federation. Ni sambula bina ka Mr. Lysia. Boleh bina ka se, bu tanga bina kemni na loivi Fiji. Wekem ni telanga na tampangone kaya na paling gay tuna tubak nengon. Penakar Fiji Disabled People's Federation. Ni pang madaltang madalay sungsungongo patake na nonay tabi evich. No vale bu Mr. Andu ukla na sungsungongo bamburi atsinga na lawa ko sa ratify ta ko vici may na UN na CRPD Convention of Rights for Persons with Disabilities. Sa chiko talanga na lawa ko sa may nabuta na matin to vici. Balatan nonra nangkara bisar cukup kina babi na kau na leuni benua korban langga itu na tuba kina ngonra kau na buna ya samai cukup kina na songo go Fiji Disabled People's Federation cukup kuna talanga bida talanga na affiliates kau na Spinal Injury Association na UBP na Psychosocial Psychiatric Survivors Association kena bida tal na affiliate ko juga rukuni Fiji Disabled People's Federation mera reda ba tambaki do sarcinga kena na kena anumi juga mana tiba kibina kana law ko sa bita juga mana matentu. Penaka Mr. Odorerenga uklani nanonto ponole pongobici ratuki na wera na wekanda valenga itu na itu pakini angonra vida sarmanda na kenre wili todo ko ibici. Naka ukla ka umbitambe ngapa pasien na wili keda ni nonra bulo era tu valanga itu antu bukene ngonra ebi antonan rau cinka tolu no ndolu vadada ya ebi cinka tolu point de vue na percentage ni na statistics mbeka kwa sa mai wili uchikena na rono ndolu ka cinka vitu nonda doni wili ya ura na valanga itu na tu bukene ngonra cinka tolu point de vue na percentage. Cini kavitu pointe tolu na pasente sando na wili lebu ya. Irango era lewni nonto pubale, era lewni nonto tiko nonto koro ka sanganindo dono mera rai tiko bakatani ni era sanganindo na kaina nonto benua. Siapa tahu Mr. Dina sara Mr. Andua ukila oire era toto wata sartu ake kenda nonto tubak nimbula era tungu bucungana demu nimbula kai kenda ngunu bucungana kena wai ni benua wata kena nonto tiko era antu cingana tamata kai kenda do donu menda na ready rechuko mer toto wata kai kenda penaka ukila na tarawale lelebu sada katungana nondo benua sona be building lelebu manasa separana voli kuni nondo benua suba no sorry ve saviti ketango ntasare de tukina na tara building lelebu sampu untuk tu nanam tu itu betul apa tak na tarawali cunggu me lorai me cikuna access ve rarawale ngai tu na itu pakai nengon. Ibna kami Mr. Andu au kila ngore ndu sarangan ni nakile buna kena ndur chuna tambanango na tikini ngonango endo na ni tu timir to ngole wa bagi chuna bese bici to chu saranga me singa to kana ngonango na tani ni to programi ana A to J Access for Justice arto boy te tikir to chu na kena le lori chu na non to ve volvol new visa katanga kena ve volvol ni lawa ibici melori chiko na accessibility me paka na ramp chiko na railing chiko talanga na signage na mateni katu me merkare bina kinor na balanga itu na tubak nengonra uba na chiko na singni ko ni erto sule chiko na ngalal mo may bos chiko na kunrato ni erto ngole sarchinga na na kena sangai chiko mena varara mate kena accessibility baka na be pale bakatala kena na walita kadaka na stole lebu kora tungwa na nota vitauni dona kangan lebu me para rote kena nonra vito saki ora na wakanda kora balanga itu nutu bukne ngonra meta ka sona ngoni sala kora ni raro kene vira nonra bilokaki watala kena na buli kena
Rabika ni bebu ke kedeso sulit na matin tuwira. Kira mana balik ni ode pasta kana na access mo ni sa arto la ko man do building sa tarat chiko sa tarochi arto ode ngai nonita bi mere ni sando no vena kana access mo na kaukla taro bina kangori na tigni ngonongo se lago na vital no pataker to na town council arto santo mai reda chiko ibeda na nito DPO mbeka kena bi division merando wakasala talanga na hukuni tarni pali mena accessible biar na palangga itu na tubek na ngonra iya nongonongo sembar nintu asar na lawa ko na banti takasar na kena pasta kena pali me venga ni biar na palangga itu na tubek na ngonra iya sa sarando mai rede ke to juku me ke ton tahun di basala vira na ngonong to tar chike na pali penaka Mr. Dorere ngan total lataro au ngai mai buli da nemba kengo ni sa chiko na disability act sa chiko sona lawa ka paudi kina na sona term endando banga ngata tuiliu beire ro baka lengai tu ni tu baki ngonra usang ngai mai buli da total nemba kengo ni sa tu kuni rarampanga ngoren dono turanga kenan dono marama baka lengai tu ni tu baki ngonra sa sangan indana tukuna sona vosa karena rawan ni raidi sombukina me pakatakan na loki na dindi para so tal ni pa matala tama na disability act so na tem so na posa sa ando dono mendana pakangata kana ngonongo ni taputi oira era pakalengay tu nito pakinangor na kauna tabutom dangan to na posa ko sing do don sara medana tabuta to ko na nonda itampa ko pakalengay tu na tubakin ngonro ko na bala katasar na pamatala ni act ko sa sulit sino matintu watam pagi dua ile bunanguna entar to redir va lubira bir na wekanda ko pakalengay tu na tubakin no pakasam endo dokka di bir na mental illness may na lawa ko sa paistingo santa dudu sing tonto no mentana tabuta chu na posa ya saranto pantenga na poswa pertania pakana psychosocial ko bobia malumuto kana kene do buti ya ambia kana na pamatalan da ko ichiko mena law ko chingo kina mambale vita na malani posa ko ento panta gitu ile ver na palang kai tuna tu bekena ngora ngonongo santon me viso bolele na nonda rei vire santo dono mentari dire me satu to patanga indona tua kamu dona nganemu dono momo setamamu setinam berarti ni oir kita go enda cukup patah kita cengai nanti na bupal ya pambi bital ngana na bi kor enda cukina keretal cengai berna lore cukup nangon ni tubunin traki natangi tubu koso ni atau na bi palangkai na rakita se oir talanggo berna lore cukup berna bukei ko yang mana santo kabi bikin me pamuri cengai bitana itu betul buti werna kanda pango batan inda daroni cukup loman cikin ni takani sana mata tu juga bikin na sar cukup main ngonongko santana sakanira oninda na raida endona bekanda bakalengai tu ni tu bakin nona bakasama so sa tem takir tu ko lelia kwaya sona posa lelebu sa sangai chungo me sakakoni na dabuti veira na bekanta era bakalengai tu itu baki non rabaka sama se bakalengai tu itu baki ni non rai bakalengai bakarna itu baki ni kara rongoda wera na bekanta rando boto kailio meran di bara ya sona taka sangkarabati kono Fiji Disabled People's Federation an ngonan rendre nimbulan dan don maka chukuna ngonongo na isong lebu na Fiji Disabled People's Federation so nataka sa kabichu kono non riskobi iya babi nakachuna tiningonong ko na non rabi buki chukuman nabi tampana nabi matintule lebu pambibi na vida na NGO stale non ramai buki kita ucu na disability sector meron ito man chikin na nanggaray tayo binataka berna palengay tun to bak ngonra pambibi ber na matintu Australia matintu New Zealand vida tokanan ito consortium pakana Plan International non rando dolinga chu non rakena tamatin taka meron may buki kima michu na doni taka na Fiji Disabled People's Federation pakatala kena affiliates patakera talanga na leweni taka era tu na bi kor kena bi banu bi SABC lebusar na funding na lebusar na project sa kito wag type te kito chicken kito bab na tachu bernalini bonu non ra loma sultal singa non ra
sulit cubi kita namo na kita ngolean mi kita lirir na balangkai tuna tubak na ngonra na vi korkor ena kena sangai cuko me takna vi buke balatana COVID-19 batana kena na TC herl so na babin nakalib sar vi talan ni bonwa norob ke kita chuna ya andung kay sarga may bal ni polo tulak ko bir sarga nanonra ena bunara bakit yes singi taka rara chuko balatan indo lebi tanga bir rasomi chuko anda bakilake de chuko na impact ni COVID-19 santa pamina tsinge dake ni soli chuko na kokua ve sobi ke mami ke mam karab na kanita bingo may na vibu ke sara solit na bi matin tungo ke mam sa buli seedlings kantete na mateba buli so na sanitary kits na integrated means nonton na balangkai tubak na ngonra pakatanga kina rotun dondolinga may na nito Spinal Injury Association na kena soli chuna wheelchair vida na komado vida na crutches merle buke ini kinor na bekanda kora balangkai tu na tubak na ngonra kira mentor na lista lepo na Disability Act ya kira mo nina bakan dita kabir na sar-sar cuma na bakari malam-malam ko ni sarawa ni na lewain tu na lewin penua kaya pakai dabuta sono posa me reidi kina reidi sumbukin endua bakalang kaitu netu bakin yangon ya binaka Mr. Dua ukila na laong ko binaka mentana kila kete chuko na kana bi matala lai kete ni na kaya na yato ke bakanda singi bamuria na lawa ko sara birul katir chikin or na balang kaitu na tubak nengonra singni kimam na bia barri kemni intana taka pata mentana sanga merabuke yorna wakanda ko balang kaitu na tubak nengonra na kena sanga ichinga mer bulo binaka talongo ira kai kenda kena taka chue bidana bi batoro ta kena bi bono bi sevici mer bi batoro kita talanga nonra bulo na balang kaitu tu bunga wanda ko mbaka na buna mbaka to ba muri chikena lawango Pinaka sembarangan ni meta penonton vital no na ngonong ko Mr. Torrera ng total na kao ni pinakata mo ni na tabuta ni kuwa ber na sar-sar chumay member letira na wakanda bakalang kaitu nito baginangon ya binaka Mr. Rondo klan total nga na puno semper ni keto taracho ko yani ka keto na bia sangat alami keto na taracho ko sa koya na nagito ko roni rawai tabi to ki rotuke na or na balangay tu na tu kinangon ra au kelas Santa Rita chuko into na batakil kila wana na minsta iliu ni abi bukan ni tampan ni youth Elias Sendalana dua talangan ko kaya raw nila rakau to main tu balangay tu balangay tu bernengonda keto na sanga talangan mena sanga talangan to na sana mena baku kotaki sa ko na nonra solivir na gito patake na tikumbulumbula werna wakandar balangay tu na tubak nengonda ko embaga ya into talangon sala ndara ni bibu kemikina satu tal tungana nunggang kawa na ver na vikemnelu ni banua ke ndona bibu ke nyir ni dondolinga mekina ver na kandar balangkai tu na bukna tubak ni angon sana keto na tua watu me keto na tinggo masona bibu ke baya pinak boleh besar turang ajar maram manda po pinak tigo boleh po bi Mr. Laisia Torrenga technical advisor mana Fiji Disabled People's Federation no sulia no ngauna memang pamadala bekenda member letira na bekanda bakalang tu na itubaki niangon pinak sar boleh bu Mr. Torrenga pinak boleh nominati ko na nikua kasa ne memang masuk ke mena kalungatan nomini bengkarabi veira na bekanda bakalang tu kini yang orang yang Fiji Disabled People's Federation. Pina boleh besar. Na boleh besar. Kalau ngacu. Pina boleh besar aturang akhir merama. Pina boleh benar sar cuma ini pakarim pemalamala. Yang vito koni ne PNG Pacific Island Association of Non-Governmental Organization. Pina sar boleh.